Nabanga kiye kiganiro aruka gukora. Umva kiye kiganiro ni kiganiro cha nukuri kuma simbona nigano nakivuga. Kwinjira ukaje imbere ya kamera vraiment. Ukagenda kuvuga ibintu wasinze waborewe. Yaborewe akaje imbere ya kamera. Niho rega yagiriyeho aguma abwira ngo data ngo je ngo ndumuhabara ngo wasimbizi. Ngo mama ngo sindi umunyarwandakazi bibe byose bivuga yari yaborewe ahubwo ikindi kintu kode wowe kwe gushobora gukoresha umuntu yaborewe icyo namwe aba journaliste nimwe bwe amakosa mwe mama yafise CHIMAMANDA MOSES arashobora kwitora akavuga yuko simbizi ngo yazanye ngo umugore ngo w'ikimuga ngo umugore we ngo yaramumagaye ngo mama ngo yaramugaye none kweki wowe ati yumvire twebwe yuko twoshobora kuvuga yuko umugore wiwe ari kirage ko twabyirengeje nuko tutatubiza rega sima ikintu cyose uzingu kivuge oya kasima kangu cuja kuri social media ngo vuge ngo umugore ngo canke ngo ibintu byose ngo mizuko nuko oya afise umugore w'ikirage navuga kuri koresha umwanya nkongera nkavuga kuri CHIMAMANDA MOSES kuko abona abantu babiri mba mbona umengo no bashira hamwe ibintu byose bavuga nta message biha abantu onaga hari igihe uvuga ikintu ciza kimwe ukavuga ikindi kibi cyo kibi kikaca kiza gufuka cya kindi ciza ireve haho ibintu byiza bavuga ariko mu gihe bavuze ico kibi kica kiza gufuka bya bindi byiza ahubwo bareke kuguma bara ibintu biri negativite gusa barebe nibiri positive ahubwo ibintu biri positivite abari ivyo bahinguvu cyane. Yo, hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another blessing. It's your boy KODY, Mr. Black, the first thing from Into the Body. And yes, I'm going to be ndawe ikaze uri Akamo TV. Muganiro chacha licho gwanyu. Mushikirizwa na jewe do Black. Yes, nko bisanzwe simba numwe by the way, ndi kumwe numwe invite. Mwiza cyane uwo mwigeme si ryambere mubonye si rya kabiri. Donc hari ibintu byinshi agenda dushikiriza kandi benshi nibaze yuko ibintu banyegejwe bagenda yemenya bukebwe. Yes, singiye kubicisha amajambo reka ndamuha umwanya baramutse kumumenya koko muramuzi. Ndabesha. Baranze cyane baramenye. Meze fresh lakini. Meze neza ndashimana. Ni DODO Mr. Black. No. Ni Mr. White. Aye, nawe rero. Oya ukuntu bimeze ngo nashaka mbanze ndamutse abantu banze ndabakunda cyane kandi nawe babwiye icyo nicyo cyambere je ndakunda abantu bankurikirana kandi ndakunda abantu vraiment bankunda kandi bipfuza yuko natere ntambwe yego gusura Mr. Black we ni wapi Madam Black yo ni Madam Black nzabe turayinganya bro cyane gose kabisa ariko meze neza ndashima mengo urashavuye ukuntu ni washituye. Oya, njye siniganye narishitura. Njye misi yose namamizuko. Wamana mudu. Namana mudu pe. Yego. Sinkakera inkabara gukomye ewa churata equilibre. Ye. Nindatinya amajambo y'abantu. Rega abantu bazovuga. Turi ku isi utinya ukuvuga. Oya, nibikunda. Cya commentaire wazibonye gute? Rega comment ahubwo comment ni nziza cyane ahubwo nagwanda abwiye bajya abantu bose ko ndabakunda umuntu agutera comment yaba nziza yaba mbi byose biba biri nuko abagukurikirana gufa nuko agufollowinga ahubwo ndabwiye bose umva ndakeneye ama comment yaba mabi yaba meza bose ndabakunda kandi nanjye ni nayo mbashaka rega nta vyamavyera wapi kabisa ejo hahise tari kumena koresha umwanya ndamubwira ngene yemeza cyambwa ati ujya mukobwa n'umunyarwandakazi kubera iki muri ko murasumbisha umunyarwanda ndumurundi ndikavukire ndongaha mu bwanyaburunga turashaka komenya uri urundi kazi original cyangwa umunyarwandakazi bebuya ko ari kwijijisha je namubwiye yuko ndumurundi kazi kandi adateye amazi jewe abavyeyi banje nawo mu Burundi je navukiye mu Burundi kugenda naho ni nkuko nabandi wigo baragenda nahandi sikuvuga ngo wagenda mu Rwanda gusa wagenda muri Kongo ukagenda handi hose ariko sivuga ngo buri ngufite nationality y'icyo gihugu giyemo warayihaye we nationality ibikunda jewe ndi umurundi kazi je mvuka muri commune Bururi
umva intara ya Bururi oya intara ya Bururi komine Bururi province Bururi yego Bega banzuri ndere gato waranyoye amata banzuri ndere man yindanga muntu niyo mu Burundi cyane niyo mu Rwanda yo niyo mu Buyenzi mu Buyenzi none Buyenzi buri mu Burundi cyane buri mu Rwanda none genda ugakoresha mu Buyenzi kimyakimye ariko nabo bararenze oya man umva je papa na mama bahamagara ngaha mu kiganiro neza ubabaza uti umukobwa wanyu ameze ati bimeze gute akubwira ati umukobwa wacu ameze neza ari Bujumbura nuko twibereye Bururi yego kabisa none ururimi uvuga ikinyarwanda haje je nanje nshobora kuvyemera ko uri umunyarwanda tivwa burya ntavyo wokwemera kuko nije ndiko ndavyivugira bo nkamwe novuga icyongereza ucumbira ngo ndumwongereza mvuga igifaransa basi ndumufrasa oya icyongereza umenya gute kandi uri mu black none oya aho no vuga ati waracivye pe waracize urakimenya uri mu black eka basi mvuga igiswahili ubwo ndumukongomani ndumukongomani igiswahili kiri international mu gikinyarwanda kiri international ni ikirundi yego ikirundi ni ki international ikinyarwanda ikirundi ni nko wumva abantu ngo bavuga ngo igitwa mu Kongo bakavuga ikibembe urumva byandimi nyene ikindi kintu kimwe iyo umunyarwanda avuze ikirundi kuko atamajambo akurikira inyuma ariko iyo umurundi avuze ikinyarwanda amajambo aba menshi ngo mutanga imico nakaranga mapema sana ho nta muco nakaranga ubutaye kandi noneho kimvuga ikirundi sinzi n'impamvu kabisa hari abantu benshi bagiye baravuga yuko uri kurashigikira simbizi kubera rumuhabana rya ngo yikundira utwana ngo usanga ngo uri mu bwo yiyegereje ukaba uri kuramuvugira cyane ubivuga kwiki nega ujya muji yabivuze hajya koresha umwanya namukoze ahababara kandi abantu benshi kitwishe nuko dutinya ukuri yego yabonye nyene ndi kumubwiza ukuri kandi nanjye nundi sinzoreka kumubwiza ukuri jusqu'à la fin gushika mvuye mu mubiri nzoguma mubwiza ukuri yego kuba avuga yuko je n'abandi umuhabara wa simbizi je sindumuhabara wa simbizi kuko je narabivuze yuko simbizi je ntawenzi ariko naraforonga igihe ntari mu Burundi yego na cyane mbere benda n'abakunda mbere nico gutangaza nuko jewe nta muntu nkunda ngakoresha umwanya kuko ajya umuntu guhanura abagukunda je ndamukunda n'ukuri wabuze aho umuca kugira nodukiki kugira umwiyegereze oya ega hajya umuntu aguhanura akakubwiza ukuri hajya abagukunda naho dushaka kubishira muri sanse itariyo none guhanura umuntu kugira yumve ni ngombwa uje kuri media cyangwa uramwegera bukebuke kimya rega ukuntu bimeze ana impamvu nagiye kuri media nuko nawe nyine ivyavuze byo yabivugiye kuri media none nce ku muntu umwe ndamubwire ati bijya bintu yavuze sivyo reka nanjye mbivuge kuri social media kugira abo yabibwiye nabo bavyumve ko atari byo yego kubera iki wahisemo guhanura akoresha umwanya ugira akoresha umwanya ni wakorera amakosa kuri rezo social wenyene siwe wenyene je bo nasimbize sikuvuga ngo ndimwiranda cyane ariko ukoresha umwanya nawe arakavye arakavya pe akavya gute bo amajambo avuga mu bisanzwe amajambo avuga n'amajambo nyene ubona yuko adasesanguye atameze neza arayo gusevya umuntu umva ukuntu ameze afata ni wa muntu akubonye kwikosa acagenda kuri social media umva abashaka ngaho kwararaza burya iyo umuntu gukunda afise umudomo rero umunwa gusa arawufise n'ukuri arawufise yego ariko burya niyo akunda simbizi yari kugenda akamubwira ati bwana simbizi bwana simbizi bimeze gute iki kintu uri gukora si cyiza genda ukunuku kana guca ugenda kuri social media abantu bose baca bamenya ngo amakosa yiwe kandi akanamubicirega acarema n'ibintu bitari no simbizi ko yagira mufungishe ivyo urabizi nani so musi none yari yafashe apibye umwana wiwe yego none nkabijya yabikoreye iki kwere nibyandi myene ahubwo ashaka kwitesha agaciro uri umuntu w'umugabo ukabutanguye kuza urashaka koraza umugabo mugenzawe buri ko naho ahubwo niwe uri ko witesha agaciro hagiye ibaza ngo bashaka ngo kwararaza ngo ujya mugenzi we ahubwo ntamenya ko yakicubahira yego wavuze yuko ukoresha umwanya atajambo bo muhatani ijya kwiye mugahasanzwe yubatse afise n'abana nk'umugore wewe waza ko yavyakiriye gute uvuze ibintu nkabijya
ngo ati umugore wewe none baracyari kumwe yego umugore waramuzi umugore waramuzi cyane ahubwo sikuvuga ngo aramuzi bavanye yaranamuzi kandi n'icyatumye bavana sinzi ko simaka ngana nakivugire ngaho kuko bose barabizi kandi nanabivuze no mu kiganiro cyari gishize nabivuze umugore we ntabwo babana baravanye kandi umugore we ntiyosubira kugaruka ngo kwakoresha umwanya yego kubera iki kubera katogaruka mu bisanzwe yanamukomerekeje umugore w'indobo bijye bintu yakoze uri umwana w'umuntu nawe urumva yuko woba wiyase yego kandi bugiye yagiye haya muri kiya gihugu hajya ntiyogaruka muri kino gihugu ngo asubire ngo abane nakoresha umwanya ntigikunda azoca abana nande afite abagiye benshi bane bakumukunda bati pebeshi kandi hajya ujya mugore wiwe uzi ko mperuka no kumubona ku masosi reka ku mafoto hari foto nigeze kubona kuri Facebook urabona ati kweri yari yaramubaniye ujyaho n'ibintu byinshi byabera mu nzu tutari tuzi ndibaza bro kuko urabona yuko hari ikintu cyo bacarahindutse ku mugore wiwe wewe koresha umwanya muhuye ubunyene n'iki kintu wamubwiye koresha umwanya reka agiye koresha umwanya sindamutinya ntabwo ndamwubaha uramwubaha yego ikintu kimwe wamubwiye bwira je nizamanuro za buri munsi ndamubwiye je ikintu kimwe no mubwira ndabanka kigiye kiganiro ariko gukora umva nikiye kiganiro ni kiganiro sha nukuri kuma simbona nigano nakivuga kwinjira ukaje imbere ya kamera vraiment ukagenda kuvuga ibintu wasinze waborewe yaborewe akaje imbere ya kamera niho rega yagiriyeho aguma abwira ngo data ngo je ngo ndumuhabara wa simbizi ngo mama ngo sindi umunyarwandakazi byo byose bivuga yari yaborewe ahubwo ikindi kintu kode wowe kwe gushobora gukoresha umuntu yaborewe icyo namwe aba journaliste nimwe bwe amakosa mwe mama yafise ugaha kamana natwe turafise ajya kumba gapima umuntu ko yaborewe oya gukoresha umuntu Rwanda niho mugafise uhemeramwo kabisa ndaguhemera none wowe ubushaka amavyuzi ubushaka abantu bakora iki ngujya ubona reka kure ikiganiro ajya nihe message yaho umuntu no umuntu yiboneka gute ko yaborewe hajya ntubona ko yaborewe bijye bintu reka ravuga hajya ubona byari ibintu bizima bifite message yo umuntu noko wayumvise iyo message ko wavyumvise niyo mpamvu nanje ndiko ndamuhanura mvugete ahubwo ni iha agaciro aha n'agaciro akazi kiwe umuga wiwe ireve mbe urazi karabasase koresha umwanya katangwa inzoga koresha umwanya nta nzoga oya yari yaborewe ujwe n'amazi koresha umwanya nasomye inzoga bro yaravyutse yeganyo yikoze yavyutse nanywa pe nanywa ndamushigikiye nta koresha umwanya aranywa inzoga urabizi murabanza kuzisangira nta nzoga twasengeye karanywa inzoga okay sigura ko mwazisangira ahubwo wowe rero ahubwo vuga uti wowe ukunda gukoresha abantu banyweye inzoga baborewe cyangwa bimeze gute noje ndokoresha gute umuntu anywa inzoga naje atazonga ko wamukoresheje je ahubwo igice no mubwiye nuko no muhanura agaha agaciro umwuga wiwe irevre arashaka gukora ibintu bizima kuri bajya ba artiste yego kandi urumva ikindi kintu azaratanga impanuro apana guza arasebye umuntu ikintu yihutira cyane no gusebya umuntu ahubwo niyo abashaka yuko umwuga w'abaririmbyi wotera imbere umuziki ndundi ugatera imbere nazararabaho nyene hari côté faible aba ariho nyene akorera cyane mugapana guca agenda ku social media ngo ngahangu yunga no ibyo se byiza cyane nokuri urazi ko yavuze ko azogutabira azogufyonde ahubwo nko kuvuga ngo azonkubita aho azonkubita yisunze iki nigiki mbega izo mbaraga zo kuvuga je yuko yonkubita kubera umuvuga fo muvuga nabi abantu kweri abantu sinzi uko tumeze umuntu akubwije ukuri ubona ko mbenga arakwinjiriye mu buzima beko dutinya ukuri je namubwije ukuri kandi je nariko ndamuha impanuro yego no bijya vyakoresha umwanya uvyihojeje we hari ico wohomba hari ico byo bikuraba jewe ahubwo jewe izi ico nohomba jewe impanuro zanje zoba zibaye pfagusa kandi nanje sinojya ngo sinzire mbona mugenza wanje ariko amererwa nabi ego ujya umuntu wawe waramunaniye man muri ubu bujumbura bwose wasanze koresha umwanya ari wakeneye impanuro si wakeneye impanuro ariko je koresha umwanya kuba naramushikiye bisigura ahubwo yuko mukunda ahubwo navuge ngo azonankubita navuga ati ahubwo nubahwe
kubera iki mu bantu kubera iki wowe kwimvira gute kubera iki mu bantu bose nagiye kwakoresha umwanya wowe kwibaza ngo ni kubera iki ngo nihe mpamvu ahubwo nyene yitubwiye ahubwo uri kumbwira ivyo ubunyibukije ibintu byinshi canke wumvise yuko umugore yamutaye agomba guprofita kugira kwakoresha umwanya kwakoresha umwanya ngo bana nko kwiyahura kubera yareka ntakoresha umwanya cyo koresha umwanya ndashaka ko umuntu agira ku murongo yego nuko kwa Simbizi wasema mvumo kwa Simbizi nk'ubu umugore wiwe yoshavura abona uri kuramuvuga nturi porte parole wiwe uravyo waza ko vyogenda gute sindi porte parole wiwe ego nko kuvuga yuko ngo umugore ngo wa Simbizi ngo yoza mbaza iki igituma uza kuvugira umugabo none ko ntari kumusevya ari kumusevya mugabo sindi kumusevya ahubwo ushaka yuko Agateka bamwambuye akagarukana yisubiza agashambara bamukuye ahubwo mani uri kumbaza ibintu byinshi utumye ntekereza ibintu byinshi kandi burya hari undi umuntu mba numva nkujya mu tipe mani Moses ujya CHIMAMANDA MOSES mane bijye bintu ari karagira nawe umva yuko biteye agahinda ni ibintu biteye agahinda ni ibintu umva kandi sha oya pe ho gufata uwo uzi ko ageze ku ntambwe yo kubahuka abakozi b'Imana nivyo vyiwe kwe nko gufata kubahuka abakozi b'Imana vrema ngo Kristo ndi ku Mana ngo noneho ngo numunyamareba ngo noneho ngo ibintu byose akora ngo ni ibintu nyene ngo arungitswe ngo akoresha ngo n'amadayimoni yewe gayewe CHIMAMANDA azi naho Yesu ari yo mwataka yadeko ujya uzi yuko naho yo kumva Yesu yuko yaje yovuga ngo sivyo ujya n'umupinganyi ujya n'umutinganyi umupinganyi nagira uvuze ngo n'umutinganyi mukama wabogowe je ntiwombaza kabiri je sinaba ngobe naho yo bari we naho nyene no bivuga yego jega je ndari kugira mvuga ukuri je sinzotinya kuvuga ukuri yego ariko rero nawe areke kuguma yinjirira abakozi b'Imana abakozi b'Imana basizwe amavuta haje uramutse ubonje ubwo bushobozi bwo kwigisha abantu bakakwirukira kandi Agakisi ndi ku Mana burya naho yamwinjira avuga yuko ngo ibintu ngo yikoresha ngo ni namatanga ntiyavuze ngo nibitangaza ngo namatangaza ngo yikoresha ngo kugira ngo abantu ngo bamwirukeho ngo kandi ngo ntakiza ngo bijya bintu ngo sivyo ngo abakristo ngo abaha ngo amafaranga ngo kugira ngo bagume ngo bemera yuko ngo bijya bintu ana nkakijya gikorana ariko kugirisha hariya muri Côte d'Ivoire hariya muri Abidjan gerakije abantu pe hayo n'umumama yatanye bekiye ngo yari montage CHIMAMANDA arapinga sha ijuru azogyumva ku radio adahindutse nukuri mugana we ngo numukizwa da numukizwa wahe abakizwa baragwira kweri numukizwa wahe aho rasenga ahubwo CHIMAMANDA yicunge cyane kuko ari no guhubisha abana bisi cyane gose kabisa nko kwitora akuba ku mukozi w'Imana twese twubaha ujya umva suguru ujya nyambari suguje oya ujya suguje ujya prophete of Jesus yes ujya nawe nyine yaramwatatse ariko ujya nawe yaravuze ati ngo je nubwo yavuga ibyo ashaka byose ariko je ngo nzoguma ku murongo w'Imana nzoguma nkora ibikorwa by'Imana ariko Kristo ndi ku Mana nawe uwo mwana nawe uyobona uko uja kuri kamera wo kwishura CHIMAMANDA ngo ariko ngo arishura na CHIMAMANDA oya ujya ritahoye ujya gendera mu nzira y'Imana kandi ugere gasi wakiza hakizana Imana ni Yesu ni wakiza yego ugera sengera abantu ariko Yesu agakiza kandi nta mafaranga yigera yaka oya amafaranga yigera yaka vrema yeah ujya muji CHIMAMANDA MOSES bapepe narabahinduke narabahinduke aze kuragira impene aze kuragira impene mu diaspora ego rega uzi ikindi kintu kibabaje ndacyuze rega na Yesu ntiyemegwa iwabo uzi impamvu apinga Kristo ndi ku Mana nuko bariganye kwe kabisa ahubwo bayiganye no mu ishuri rimwe niyo mpamvu rero
uzabona ivyakora byose umva sinzi yuko ariyo bari nka jalousie kubera biganya avuga ati ujya twariganye mani nk'agasuzuguro ibiki kandi rega ntashobora kumwemera kuko na Yesu nemege wabo kandi si itegeko kugira mwemere si itegeko none nkajya Chimamanda Moses arashobora kwitora akavuga yuko simbizi ngo yazanye ngo umugore ngo w'ikimuga umugore we ngo yaramumagaye ngo mama ngo yaramugaye none kweki wowe ati yumvire twebwe yuko twoshobora kuvuga yuko umugore wiwe ari kirage ko twabyirengeje nuko tutatubitse rega sima ikintu cyose uzingu kivuge oya kasima kangu cuja kuri social media ngo uvuge ngo umugore ngo canke ngo ibintu byose ngo mizuko nuko oya afise umugore w'ikirage ngo na Nigeria atavuga ariko nta nivyo tugeze tuvuga oya bya bintu birahindisura afise umugore w'ikirage afise umugore w'ikirage ariko ntitwigeze tuvuga ngo tugomba ngo kumwararaza ngo tuvuge oya kandi yaravuze simbizi pe yarabivuze nta numwe atabizi ngo afise umugore w'ikimuga kandi simbizi nawe ntigeze amusubiza ngo amuvuze ati ngo nanje nguhenge ariko cyo ngo musubiza umugore rimwe n'ikirage kamana bijya tuba tugiye no kwicunga tukicunga nivyo tuvuga no hajya Chimamanda aposting ibintu bibi gusa nta byiza yigera posting rega ukuntu bimeze ibyiza arabipostinga pe je Chimamanda maze sindanamwanga je Chimamanda namukunda ahubwo mwankira ibintu bimwe nkamukundira ibindi kuko rega nabana kuko irevere turazi hariho n'abapasteri bajyamana n'abandi bagenda bagakura ubushirasoni bakagenda babamaraya barahari abapasteri banywa inzoga ego barahari ega aravuga ibyo birahari pe ariko akavuga n'ibintu bibi yego niyemere areke gupinga yego akabaye no muri leta burya abivuga jewe nanumvise yuko n'umukuru w'igihugu ngo yaramuhagaraye hejuru nta ndera afise rero ngo yaramuhagaraye hejuru pe arubabuka ahubwo sinzi asinzi ama esprit akoresha yazikura aba muri Amerika man ariko yari ariko nubundi aba muri ariko n'umurundi umurundi ariko muri Amerika ariko nareke guta umuco n'akaranga cy'Uburundi ngo ngo ari muri Amerika acagomba gucyoza abarundi bagenzi biwe oya kabisa ukurangiza ikane cacu kumbura ofisa akajambo kamwe cyangwa tubiti tutavuganye ko ukadushikiriza hamagasha twirukira nyosha wiruka umu athlete se KORESHUMWANYA ntiyanyigishije ubwa athlete gabasha jewe akajambo kamwe navuga kanyuma navuga ko navuga kuri KORESHUMWANYA nkongera nkavuga kuri Chimamanda Moses kuko abona abantu babiri mba mbona umengo no bashira hamwe ibintu byose bavuga nta message biha abantu unaga hari igihe uvuga ikintu ciza kimwe ukavuga ikindi kibi ico kibi kikaca kiza gufuka cya kindi ciza ireve aho ibintu byiza bavuga ariko mu gihe bavuze ico kibi kica kiza gufuka bya bindi byiza ahubwo bareke kuguma bara ibintu biri negativite gusa barebe nibiri positive ahubwo ibintu biri positivite abari byo bahinga uvu cyane yego kabisa tugushimire cyane ciao ciao yari KODY Mr Braka kuri micro ya mbere nko bisanzwe kuri micro ya kabiri twakomeye na Dodo making subscribe nyimbo utarabikora ushiramo aga commentaire usangize n'ibintu byaca abandi nyamba vyakuryoheye ko nshobora kwiryohera ngo n'urumwe yes turabakunda I love you so much